Kawai ka bang sikuha banong? Bakay pier ba? Upad ba? Una Punjab yigiway pat ki party. Bakin let bansin share for this council. Biang balat. Kipay ba ki ay? Ki ay bor. Yak NPP bakan sensyar hapo jela. Ngadon tang atli bakan ong harga por. Ka government achievement kijente kam jong la sarkar. Nginom ya krensu. Ngilai hikay gibenta kibag ka sarkar kalale. Lanti singkian klade ka champion. Ka pensuk wat sikinong kandang ro. Kajingyo yagat tulap jong kinuhikay kibeki bapuli siyong hartal siyong stride ladapan penbay. Kiskim kipaphe kikon sama kiyo. Ki scholarship kikna puli kiyo. Kipun ki achievement kapag sarkar kalale. Henry ngasikwa banong kay pat ka achievement jong giway. Sapa kani? Ka achievement report kabahagi ni kandiat tali gisnam kapaningkong galang bekam yaki kina khasi na policy council penyang kerdok krong khajna ka district council Naga honorably po siya honorably. I trading license pathar sige parjala. Yakabaki kna samla kasi dakam kila bantre. Handai kalong kongpong menta la ay pathar yagi trading license. La muslia yagi kam himal la pendu yakabor yung gisim. La presyang banueng jubor yaw sim jong himamalim dan bak bagadan ka Honorable High Court layo ya ka stay order kabamot nga suay kendit kinuksa kanang ba pinsuto ya ka pakiongin pendono menta lanang penbon ya ka bangin kedop ya ukon samla kasi manginom kita yaki masinrong saukusan ngut syabekam hable chekakut hangno ka sensyar khadar kabukut hangno ka sensyar khadar kabitana kam dan syu day na makata nga kwa banong ko ki pralabuye ngidon kam ban pa yaw brew upang inhapan buram bapin alam mapi ka jing ka siyam ya ka syambrak di ka jungpi ngin pindan buram yai Dr. DRL nong lai yakaba day lamba jong kajing tresitam kajong pi batkom u president jong gakasi author society hilay tresitam mit bat step baki kon samna jongi menta kiyo bantho exam haki post ki pape dagaktin kasi namar bapi day architect Togi pagbabaid. Tongin niya buramlam. Tongin niya alam kaktiga diyang kaktiga man kajongpi. Nabanta shibot jongpi. Kadningin niya don. Nga ngakskam baka ni katahan jongi. Pinyo ayaw namtam. Naga ni katahan jongi. Malim nongkram constituency. Dahil kata ka bang ikwa. But nginom siyang tat. Nginom siyang tat. Bansiyo kaliang epi ngimla hanay ka bansiyo kaliang epi day dakasep kajongi banginong bafnyo yakijingjok padang buram day kipajba ngikwa yakata day nama kata hakani kapor nganum sim yakapor namardang buon kinongkren nginsay kindo hagi platform kipaper pinhapan wan siya po katahan jongiro
Kap meeting ka pa he ngilakot na si Pau tarik. Kapag pinabantuan po kanang-kanang. Bangay wer ya pigi palak na kanigatan. Bap niya problem ya kapor kapag ngat panbet pa di walking president minin. Ha kapor RBG kandan gajelang kapahe ba hapon ng Krem constituency. Pinso ba pinso I ha tugas ngi kumno kipat ba jong kamalim kumno kipat ba jong ng Krem kusi nginay kajing kasyang kajong namta jonghi. Kalapher kanigasiyan kapher ba ngangong gaday kajing panya basta jong bulay kamday kajing panya basta jong ikiprew day utay blajit day utay wipit bat day utay uban aibo repi bapinlet hangti ngi kermenskam lemba kajing idon kamni lemba kajing wanjong imenin katos no po ngangong nginom duo jingkermen ngidon kam ya kajing kelaku ki probi ngidon kam kendit tong nya alam kajing kesan kapura namda kapuram jong I doktor hagakot kumlay subon ublay kerur